Internet postaje sve moćnije političko oružje. Ministar Ivica Kirin već je dulje vrijeme nezadovoljan kako ga nepoznati hakeri predstavljaju na portalu YouTube. I jučer je pred novinarima navodno izjavio kako je uvidom u server utvrđeno da iza svega stoji SDP. SDP-ovci su zbog toga danas napustili saborsku sjednicu, zatražili ministrovu ostavku i istragu o tome po čijem su nalogu pretraživani serveri. Ja se zahvaljujem tim majstorima i autorima. Kad uzmem koliko je njihov koeficijent inteligencije, onda sam vrlo zadovoljan da mi takvi izvlače moje rečenice. Gotovo 500 milijuna Hrvata na YouTube-u mjesecima gleda ministra Kirina, koji je ondje prava zvijezda. Tvrdi nikada nije davao naloge za istrage, a za sve krivi novinare, koji su neke stvari, kaže, pogrešno shvatili. To je bilo u ofu kad smo razgovarali, jer su me čisto o jednoj neformalnoj temi, ali danas vidim da je dovoljno da svatko može svašta objaviti, a mi se onda moramo jednostavno pravdati. Niti sam izjavio da to radi striktno SDP, jer nemam za to dokaze, osim što sam čuo priče, gdje su se naravno sami hvalili. SDP odbacio da stoji iza video uradaka na internetu. SDP je bez jednog dokaza optužen za montiranje Kirinovih izjava. Ako je policija doista tragala za autorima filma na Jubito, kako to kaže ministar Kirin, onda je pitanje na osnovu čije odluke, temeljem kojeg zakona. Ministra ipak nešto muči. Zašto samo političari jednih stranaka su uvijek na klipovima YouTube-a, a zašto ne i predstavnici SDP-a ili neko drugi? Znači ispadne da su oni bezgrešni, a mi svi ostali smo ovakvi ili onakvi. Ovdje nije bitan SDP, ovdje se radi o udaru na ljudska prava i slobode i uljevanju straha među sve one građane koji se koriste internetom kao najslobodnijim medijem u Hrvatskoj. Kampanja traje mjesecima, sada je počela i na internetu. Mnogi su s ministrom otkrili svijet interneta. YouTube, ministrove izjave otisnute su na majicama. Tako je internet pretvoren u izbornu arenu. Kirin je u nju ušao prvi. Tko je sljedeći?